mbahaye ikaze inshuti bavandimwe kuri channel ya Mr Sami Humble Boy muri uyu mwanya w'amakuru atandukanye ngiye kubagezaho kano kanya. Ikaze mwese. Muri aya makuru ndaza kubabwira ko operasiyo yiswe Usalama hagaragajwe ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge byafashwe, abantu 72 barimo 14 bo muri Kigali barafungwa. Naho mu karere ka Musanze polisi yakoze umukwabo wo kurwanya ubujura bw'amatungo, hafatwa abagabo 5 harimo n'uwafatanywe igihanga cy'inka. Naho mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Mukura abantu 3 baguye mu kirombe ubwo bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Twerekeje Hong Kong ndaza kubwira ko indege yavaga Dubai yakoze impanuka irimo kugwa ku kibuga cy'indege, 2 bahitanwa nayo. Aya makuru hamwe n'andi yose niyo ngiye kukugezaho, wowe ntujye kure. Inzego z'umutekano arizo polisi y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'umujyi wa Kigali bagaragarije itangazamakuru abantu batandukanye bafatiwe mu byaha birimo gukora magendu no gucuruza ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga n'uwa RIB Dr Thierry Murangira bavuze ko igikorwa cyiswe Usalama XI 2025 cyabereye mu gihugu hose kuva tariki 13 kugeza tariki 17 Ukwakira umwaka wa 2025. Mu gihugu hose hafashwe abantu 72 bakekwaho ibyaha barimo 14 mu mujyi wa Kigali. Muri iki gikorwa cya Usalama XI 2025 hafatiwemo ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge, ibya magendu n'ibitemewe mu gihugu bigizwe n'ibinyobwa, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, ibiyobyabwenge, inyama, ibiribwa, amavuta yo kwisiga ndetse n'imiti. Muri operasiyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko uruganda rwitwa Joyland Company Limited rwatunganyaga umutobe witwa Salama rwahagaritswe ndetse ibicuruzwa byarwo nyuma yo kurusangamo umwanda ukabije mu gutegura ibyo rukora, ndetse rwaranihaye uruhushya rwo gukora ibizwi nka steel wires. Twerekeze Musanze mu mukwabo wakozwe na polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Musanze wo kurwanya ubujura bw'amatungo, hafashwe abagabo 5 barimo n'uwafatanywe igihanga cy'inka. Iyi operasiyo yakozwe nyuma y'uko abaturage bamaze iminsi bataka umutekano muke kubera ubujura bw'amatungo yabo, cyane cyane inka n'ihene. IP Inyase Ngirabakunzi uvugira polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru yatangaje ko mu guhangana n'ubujura bakorana n'inzego zitandukanye ndetse n'abaturage. Yavuze ko ibikorwa byose bihungabanya umutekano bigomba kurwanywa kandi ababigiramo uruhare bagafatwa. Yagize ati ubufatanye n'abaturage ni ingenzi cyane, by'umwihariko mu kurwanya ibikorwa by'ubujura kuko bisubiza inyuma iterambere n'imibereho myiza. IP Ngirabakunzi yasabye buri wese wishora mu bikorwa bihungabanya umutekano ndetse n'ibi by'ubujura kubireka kuko atazacika ukuboko k'ubutabera. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza kugira ngo bakurikiranwe ku byaha bakekwaho. Dukomereze mu karere ka Rutsiro abantu 3 baguye mu kirombe bacukuragamo amabuye y'agaciro ya Koruta na Gasegereti. Ibi byabereye mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Mukura mu kagari ka Kagano. Polisi yatabaye ikuramo imirambo 3 ijyanwa ku bitaro bya Murunda kugira ngo ikorerwe isuzuma. Abaturage basabwe kwirinda kwishora mu bucukuzi butemewe kuko bushyira ubuzima bwabo mu kaga. Twerekeze hanze y'u Rwanda tujye mu gihugu cya Kenya. Mubwire ko Perezida wa Kenya William Ruto yayoboye ibirori byo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu uzwi nka Mashujaa Day, wizihizwa tariki ya 20 Ukwakira mu rwego rwo kuzirikana itariki nk'iyi mu mwaka w'1952 ubwo abanyakenya bari imbere mu rugamba rwo guharanira ubwigenge batabwaga muri yombi n'ubutegetsi bw'Abongereza bari barakolonije Kenya. Icyo gihe ubutegetsi bw'abakoloni b'Abongereza bataye muri yombi Jomo Kenyatta wabaye perezida wa mbere wa Kenya mu mwaka w'1964 n'abandi 5 bari ku isonga mu kurwanya ibikorwa by'abakoloni aribo Achieng Oneko, Bildad Kagia, Fred Kubai, Kungu Kalumba na Paul Ngei. Gufunga aba bantu byatumye abarwanyi b'umutwe wa Mau Mau bafata intwaro barwanya abazungu, maze mu mwaka w'1963 Kenya ibona ubwigenge. Tariki 20 Ukwakira yiswe Kenyatta Day, nyuma muri 2010 iza guhinduka Mashujaa Day nk'umunsi wo kuzirikana intwari zose z'igihugu cya Kenya. Twerekeze muri Hong Kong mbwire ko indege itwara imizigo yavaga Dubai yanyereye igwa mu nyanja ubwo yageragezaga kugwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Hong Kong mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Ukwakira nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'icyo kibuga. Itangazamakuru ryo muri Hong Kong ryatangaje ko abantu 2 aribo bapfuye. Amafoto yafashwe nyuma y'iyo mpanuka agaragaza indege ya Boeing 747 isanzwe itwara imizigo ifite ibirango bya Air Act, igice kimwe kiri mu mazi hafi y'urukuta rw'inyanja cyegereye ikibuga cy'indege aho umuryango umwe wari wamaze gufunguka ndetse igice cy'imbere n'icy'inyuma byari byamaze gutandukana. Iyo ndege yari ivuye Dubai
kandi abayitwara bo ntacyo babaye ndetse nta n'imizigo yari yikoreye nk'uko abashinzwe iby'indege muri ako gace babitangaje. Twerekeze mu gihugu cya Nigeria. Igisirikare cya Nigeria cyahakanye amakuru yo guhirika ku butegetsi Perezida Tinubu. Ingabo za Nigeria zahakanye amakuru yavugaga ko isubikwa ry'ibirori byo kwizihiza imyaka 65 y'ubwigenge bw'igihugu byatewe n'igeragezwa ryo guhirika ku butegetsi bwa Perezida Ahmed Tinubu. Bivugwa ko abasirikare 16 barimo abofisiye kuva ku ipeti rya Captain kugeza kuri Brigadier General birukanywe kandi bafunzwe n'urwego rw'iperereza rw'ingabo Defense Intelligence Agency bakekwaho gutegura inama zibanga zigamije guhirika ubutegetsi. Nubwo ibyo byavuzwe, ubuyobozi bw'ingabo bwatangaje ko ayo makuru ari ibinyoma adafite ishingiro. Perezida Tinubu we yasabye abaturage gukomeza kugirira icyizere ingabo no gushyigikira amahoro n'umutekano w'igihugu. Twerekeze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikaze kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Ukwakira yaramutse ijya mbere hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi muto wa Nyabyondo uherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Twerekeze mu myidagaduro, mubwire ko umuhanzi Kiriku Akili ukomoka mu Burundi hamwe n'itsinda rye barwanye mu gitaramo cyabereye i Kigali nyuma y'uko ibyuma by'umuziki byagize ikibazo ubwo yari ari ku rubyiniro. Ibi byatangiye ari kutavuga rumwe n'abashinzwe ibyuma, bikurikirwa no guterana amagambo maze bihinduka imirwano. Gusa nta wakomeretse bikabije, ariko polisi yahise itabara ikura abantu mu kavuyo, igitaramo gikomeza nk'uko byari byateganyijwe. Reka mbwire ko umuhanzi Safi Madiba uri mu myiteguro yo gutangira gusohora indirimbo nshya zigize alubumu ye ya kabiri yise 222 yavuze ko nubwo atavuga ko yinjiye mu byo benshi bita gospel, ariko mu by'ukuri hari ubwoko bw'indirimbo atakongera kuririmba. Safi Madiba uhamye ko ntagiye yabayeho ataririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yavuze ko atahamya ko ari zo gusa azajya akora, ariko ashimangira ko hari ubwoko bw'izo yaririmbaga ubu atakongera kuririmba. Ati nk'ubu sinzi ko nakongera kuririmba indirimbo zo kwamamaza ubusinzi cyangwa kunywa inzoga. Oya rwose ntabwo nakongera gukora nka ntimunywa, sinabikora. Reka dukomeze amakuru nkubwira ko abahanzi b'Abanyarwanda 5 bahataniye ibihembo bya Hip Hop Awards mu gihugu cya Uganda. Abahanzi nyarwanda barimo The Ben, Bruce Melody, Element L, Vestine na Dorcas ndetse na Butera Knowless bari ku rutonde rw'abahataniye ibihembo bya Hip Hop Music Awards bizabera muri Kampala Serena Hotel kuwa 14 Ugushyingo uyu mwaka. Ibi bihembo biri ku nshuro yabyo ya 14, ni bimwe mu bikomeye muri Afurika y'Iburasirazuba, zigahuriza hamwe impano z'abahanga muri muzika hano muri Afurika n'ahandi ku isi. Abanyarwanda bari guhatana mu byiciro bibiri by'ingenzi: icyiciro cy'indirimbo y'umwaka mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'icyiciro cy'umuhanzi w'umwaka mu karere. Mu cyiciro cy'indirimbo y'umwaka mu karere, abahanzi b'Abanyarwanda bahataniye igihembo cy'indirimbo zabo zakunzwe cyane harimo Yebo ya Vestine na Dorcas, Umutima ya Butera Knowless na True Love ya The Ben. Bahuriye muri iki cyiciro na Joshua Baraka ufite indirimbo yitwa Wrong Places, umuhanzi Mbosso ufite indirimbo yitwa Power, Diamond Platnumz ufite indirimbo yitwa Katamu yakoranye na Bien, Juxi mu ndirimbo ye Ololufemi yakoranye na Diamond Platnumz, Mario ku ndirimbo ya Nairobi yakoranye na Bien, Kalole Kasita mu ndirimbo ya Go na Toxic ndetse n'izindi. Mu cyiciro cy'umuhanzi w'umwaka, The Ben, Bruce Melody na Element L bahatanye n'abahanzi bakomeye bo mu karere barimo Diamond Platnumz, Bien-Aime, Joshua Baraka, Azawi, Jux na Mbosso. Ibi byiciro byombi bigaragaza ko umuziki nyarwanda ukomeje gufata umwanya w'icyubahiro mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Iyi nshuro ya 14 ya Hip Hop Music Awards izibanda ku guha agaciro impano z'abo bahanzi, aho ibihumbi by'abafana bazitabira igitaramo kizaba kimwe mu bikorwa by'ingenzi muri Afurika byuzuyemo umuziki, ikoranabuhanga n'udushya. Ikindi bigaragaza uburyo Hip Hop Music Awards imaze imyaka 14 igaragaza impano z'abahanzi n'ijwi ry'umuziki wa Afurika ku rwego rw'isi. Gutora byatangiye kuwa 10 Ukwakira, bikaba bizasozwa kuri 14 Ugushyingo uyu mwaka, aho abatsinze bazamenyekana mu gitaramo kizabera muri Kampala Serena Hotel imbere y'abafana benshi n'abakunzi b'umuziki wo muri Afurika n'ahandi hose ku isi. Dukomeza n'ibihembo kandi, reka mbwire ko abahanzi nyarwanda barimo Bruce Melody, Zuba Ray, Element, The Ben, Israel Mbonyi bari guhatanira ibihembo bya African Entertainment Awards USA bizatangirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihembo bizwiho gushyigikira impano z'abahanzi b'indirimbo bo muri Afurika no ku yindi migabane ndetse no kugaragaza uruhare rwabo mu iterambere ry'umuco n'ubukungu. Bruce Melody, umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda, ari mu bahataniye ibihembo byinshi. Ahatanye mu cyiciro cy'umuhanzi w'umwaka Artist of the Year, aho ahuriye mu cyiciro cy'abahanzi bakomeye nka Chela, Ayra Starr, Tyler Issue, Josie, Chelsea Dinolat, Fally Ipupa, Diamond Platnumz,
Asake na Wizkid. Uyu muhanzi kandi ari mu bahataniye igikombe cya Social Media Influencer of the Year, aho ahatanye na Rio G Flosh, Marian Abdiwali Ahmed, William Last KLM, Adeolua Prince, Eniolua n'abandi batandukanye. Mu cyiciro cy'indirimbo y'umwaka Song of the Year, umuhanzi Element Ele akaba na producer ahataniye igihembo cy'indirimbo ye Tombe, akaba ahatanye n'indirimbo zirimo nka My Darling ya Chela, Love Me Jeje ya Tems, Commerce ya Ayla Star, Ngishuteni ya Gun Flavor na Master KG n'izindi nyinshi zitandukanye. Reka mbwire ko abakoresha imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda bagiye gusabana bakanungurana ibitekerezo. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bahanga udushya mu bishyirwaho bazwi nka content creators bagiye guhurira mu musangiro ugamije guhura no kumenya ndetse no kungurana ibitekerezo bigamije guteza imbere umwuga bakora. Ni igikorwa giteganyije kuba tariki 15 Ugushyingo umwaka wa 2025 kuri Maison de Jeunes, aho bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga bazaganiriza abandi ku buryo gukomeza kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Bamwe bazatanga ibiganiro biteguye umuhuro n'umusangiro bise Meet and Greet, barimo Jackson Dushimimana, Alpha Sam, Abayo Yvette Sandrine, Ali Sudi, Big Shalom, Aime Musabwe, Fali Merci ndetse n'abandi benshi. Uretse abantu bose bifuza kuza muri uyu musangiro no kumenyana, yaba abakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se abafite ubushake bwo kumenya no kwiga gukoresha imbuga nkoranyambaga, hazaba hari n'abayobozi b'itangazamakuru n'urwego rwa RIB mu bagomba kuzaganiriza abo bantu uburyo bwiza bwo gutambutsa ibitekerezo byabo ariko bidafite uwo bihungabanya ngo byangize isura nziza y'itangazamakuru cyangwa se ngo bakorere ibyaha aho ku mbuga nkoranyambaga. Uretse kuganira ku buryo bwo kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, abazitabira uyu musangiro bazaganira no ku buryo bwo gukoresha ubwenge buhangano mu gukoresha neza imbuga nkoranyambaga nuko bakwiye kugendana n'ibigezweho by'umwihariko AI. Umuyobozi wa 250 Creators yavuze ko yateguye iyi gahunda kugira ngo aba basore n'inkumi bahuje umwuga bahure bamenyane bungurane ibitekerezo kuruta gusa kumwe abona undi ku mbuga nkoranyambaga gusa. Yagize ati twabiteguye tugamije guhura tukaganira tukamenyana tukungurana ubumenyi no kuzamura urwego rw'imikorere. Twifuza kubona abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bari hamwe nk'uko bibaho n'ahandi. Dukomereza kuri iyi nkuru nkubwira ko umuhanzi mpuzamahanga David Adedeji Adeleke wamenyekanye nka Davido yavuze ko mu bahanzi bakoranye kuri alubumu ye ya 5 yise 5 harimo 2 azakorana nabo urugendo kandi bazataramana mu gitaramo cye cya 5 azabakoreye i Kigali. Kuva mu myaka 14 ishize ari mu muziki, Davido yakiriye inzira benshi mu bahanzi akabashyira mu bitaramo bye bikomeye agamije kubereka societe no kubafasha kumenyekana. Uko kumenyekanisha abandi bahanzi ni kimwe mu byamufashije kumenyekana kuko mu bihe bitandukanye umuririmbyi w'umunyamerika Chris Brown yagiye mwitwaza mu bitaramo bye bikomeye byo hirya no hino ku isi. Davido ategerejwe i Kigali ku itariki 5 Ukuboza uyu mwaka mu gitaramo kizabera muri BK Arena. Iki gitaramo kikaba cyarateguwe na Intore Entertainment ku nkunga ya Skol Marti. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye muri aya makuru, nkwibutse gukanda subscribe ndetse unasangiza abandi kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Urakoze cyane, tuzabana ubutaha.